Ko e whanongonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lotonga e tau whiwhauhi pia moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lave manua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we leipa ma au I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mao ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngau langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga I whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni ma au. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke maho inga ia I he ngau e koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu no ataha wha ua nima ono no noa. Malu no ataha wha ua nima ono no noa, I he Faustina Construction. O punga matai I Wakumalama whakatopotopulangi Si o tapapai Nei lalaia e whetaulaki O